دم باش خوندەکارین هێژا ئەز مامۆستا حەسەنم ئەمێ ئیرۆ هینداریە ڕووپەلا 38 چارەسەر بکن شخوا بەریان هات ڤیدیۆیا چووی در دوانەیە چووی مەگۆ هونێ شخۆرە هینداریە چارەسەر بکن پشتی چارەسەرکردنەوە پشتی چارەسەرکردنەوە ئەمێ ژوەرە چارەسەرکردنا ڕاست ئەمێ بنویسن نها دەستپێکێ بەریا چارەسەرکردنا پرسان تیبینیەک هەیە خواستم ژوەرە بێژم ji bo hejmarên dehî ji bo hejmarên dehî mînak ev hejmara sê tam ji sedan pazdeh. Ev hejmara dehî ev hejmara dehî dema em wê hevdanî hejmara dehan dikin dema wê hevdanî hejmara dehan dikin em çawa dikin ev ji xwe encama wê yanî pêwîst nake em hevdana stonî bikar bînin û her carê hejmarekî hevdanî bikin na çawa dikin yekser em nas dikin hevdan demam hevdanî dehat dikin tenên bihnoka xweşbir ra cênê û em pêpilkekê bi alî rastê dibin pêpilkekê bi alî rastê dibin encama me dibe çi dibe 31 tam ji dehan pênc eger em heman hejmarê hevdanî sedî bikin em ê çawa bikin em ê di pêpilka wê bibin wê bibe 315 xwe bihnok tê vê de dema bihnok hat vê de kê em wê radikin namîne bala xwe bidênê bihnoka me ji bo bihnoka a hejmarên dehî dema em wê hevdanî dehat dikin pêpilkekê wê dire dema em hevdanî sedan dikin di pêpilkan wê dire dema em hevdanî hezaran dikin sê pêpilkan wê bin bi aliyê rastê timî dire di hevdanê de bihnoka me bi aliyê rastê de em wê dûr dixin mînakek di newan bêjin 15 tam ji hezaran 235 eger em wê hevdanî hezarî bikin bala xwe dêneyê vê dekê bihnoka me sê pêpilka têvir têl vir disekinin encama me dibe 15235 bihnok tê vê de ji xwe bihnok hat vê de tê rakirin heger em bêjin mînak 332 tam ji sedan 15 em bêjin mînak 32 tam ji sedan 15 hevdanî hezarî bala xwe bidin veya çawa dibe min erin her sifrek bihnoka me pêpilkekê wê dire her sifrek bihnoka me pêpilkekê wê dire li vê de em bala xwe dênê çend sifirin sê sifirin li vê de wê pêpilkekê were pêpilkek din were hew xelas sifir giha vê de kê namîn bihnok giha vê de namîne li vir cem tenê di pêpilk hene û li vir sê sifir hene her sifrek bi pêpilkekê re çû dimîne sifrek ew sifrahan mê çawa bikin em ê mê wê li vir zêde bikin ew sifir em ê wê li vir zêde bikin yanî dema pêpilkê me xelas dibin bihnok keve dawî de û hîn sifir dimînin çi qas sifir mabe em ê wê li cem hejmara xwe binivîsin divê de de hejmara me dibe çi dibe ceme dibe 3000 bûrînin 32105 32105 destpêkê hat vir bû 321 ji dehan pênc dûra hat vir bû 3215 dûra ma sifrek me ew sifir jî danî bû 32105 ev tenê ji bo hevdana hejmarên dehî bi hejmara 10 û 15 û hezarin dema em hevdanî dehan dikin em bihnokê pêpilkekê dibin dema em bi alî rastê ji xwe timiye bidin dema em hevdanî sedî dikin em bihnokê di pêpilka dibin dema em hevdanî hezarê dikin bihnokê sê pêpilka dibin yanî her sifrek bi pêpilkekê her sifrek bi pêpilkekê heger pêpilk xelas bûn û sifrê me xelas nebûn heger pêpilk dawî bûn û sifrê me bi dawî nebûn ew sifrê mayê em wê li cem hejmarê dinivîsin kam werin ser pirsê xwe niha werin ser pirsê xwe pirsayekê dibêje ji xwe komkirine pirsayekê komkirine bêje encama komkirinê binivîsim hejmara yekê ceme çi ye heft tam ji dehan heft bûrînin 4 tam ji dehan heft komkirin sê tam ji sedan heft bala xwe dênê ev ji dehan heft ev ji sedan heft vir cem ev di pêpilkin ev pêpilkek em ê sifrekê li vir binivîsin sifir komkirin heft heft komkirin sifir heft û bihnoka xwe dinivîsin 4 komkirin sê ew jî
حفته ويدا أنجام الجمع دبتش دب حفت تام يجي صدان حفتي وحفت أول السر هجمارة دن هجمارة ما صفر بهنوك سي كونكرين صفر بهنوك حيشت شخوا بيبلكي مواك هبن سي كونكرين حيشت سي كونكرين حيشت يازده شخوا بهنوك يمدن بيسن يك كونكرين صفر صفر و كونكرين يك كونكرين صفر يك جمع دركبتي دركبي يك تام جدهان يك تام جدهان يك أمور السر هجمارة ما داوي صد وحفتي وسي تام جهزاران صد وسي وچار كونكرين سي وحفت تام جسدان چار سي وحفت تام جسدان چار بالا خدين الفر سي بيبل الفر دو بيبل كم صفر كي الفر بنويسن 4 كونكرين صفر 4 سي كونكرين 4 حفت دوجي كونكرين صفر دوي بهنوكا خم دادخل سي كونكرين حفت ده يك كونكرين حفت حيشت وسي يازده شخوا يك كونكرين يك جي دوي انجام ما دركبتش دصد وده تام دصد وده تام جهزاران دصد وحفتي وچار جهزاران دصد وحفتي وچار اموان سر پرسا دویم او جی کارانی نادرخستنیه پرسا دویم کارانی نادرخستنیه جمع هجمارة یکم چیه دصد و پینجی تام جی دهان چار درخستن هفته و سه تام جی دهان یک چار درخستن یک سه بهنوك أخم دنويسن صفر درخستن سه چنابم يكيش فردبن دميني چار و أفجي دبن ده درخستن سه حفت چار درخستن حفت ديسا چنابم يكيش فردبن أفجي دبن چار ده درخستن حفت و أم يكيشي دنويسن در انجام ما چی درد كفه صد و حفته و حفت تام جدهان سه أول سر هجمارة خويا دويم حيشته و 5 تام جهزاران سه درخستن 52 تام درخستن 52 تام جسدان سه اف جهزاران سه و اف جسدان سه همه صفر كلفر بنويسن جوا بو بيبل كيما بنوكب سه درخستن صفر سه صفر درخستن سه چناب اف جي صفر امي ورن جم 5 ورد بچار اف دبده ام يكيش ويجي دبنه و اف جي دبده ده درخستن سه حفته نه درخستن صفر نه ام دیگه راست بهنوک خودن بیسن 4 درخستن دوی و 8 درخستن 5 سه انجام آمد بچه 32 تام جهزاران 907 اموار سریا داوی جمع چه هجمار هیه 89 تام جسدان 89 درخستن نوت تام جدهان نه نوت تام جدهان نه امتين فيدا كيفر بيبل كاغورد بيبل كمي صفر كي بنفيسن صفر نه درخستن صفر نه 8 درخستن نه چينابه ما يكيش فر ببن اف بحشت اف بحجده هجده درخستن نه او جي نه 8 درخستن صفر شخون بهنوكا خودن بيسن 8 درخستن صفر 8 نه درخستن نه او شي صفر انجام ما چی درد كبه 8 تام جسدان نوتونه 8 تام جسدان نوتونه هاشي ميورن سر برسا خويا سيم هفدانه انجام هفداني مي بنبيسن دسبيك الجمع 2 تام جدهان سي هفداني 5 تام جسدان 41 دسبيك يك هفداني سي يك هفداني 2 او جي 2 ما قول دسبيك أمي كاراني نخواد چيكن وككو بهنوك تنبه كاراني نهفداني چيكن وككو بهنوك تنبه پشترامي بهنوكي بنويسن 4 هفداني سي دوزده مجبر بنويسن راستا 4 هفداني 2 8 و 1 نه 5 هفداني سي أمي مجبر بنويسن راستا 5 هفداني سي 15 5 هفداني 2 10 و 1 جي بو 11
سێ ئەمێ وێ داخن هامی بکارانینە کۆمپیرێنێ چێکن 2 کۆمی 2 4 9 کۆمی 5 14 1 کۆمی 1 2 و یەکێژی ئەم دەنویسن ڤر بهنۆک پشتی هەژمارێکی و ڤر پشتی دە هەژمارایە ئەمێ پشتی چەند هەژمارە بنویسن ئەنجامی دە پشتی سێ هەژمارە ئەنجام ئەمە دەبێت چێ دەبێت 12 تام 1443 ئەم وەرن سەر هەژمارە خۆیادن بێژە هەفت هەفدانی سێ تام ژ دەهان دۆ شخوا هەفت بنی بجۆر بێت جوداهیتنەیە نهال vê deke heft hevdanî du çardeyî heft hevdanî sê bîst û yek û yek bîst û du li vê deke bihnoka me piştî hejmarekê li vir tinayê em ê wê piştî hejmarekê binivîsin encama me dibê çi bîst û du tam ji dehan çar niha werin ser vana ev hejmarê me yê din çawanin bîn bala xwedênê hevdanî daha hevdanî daha hevdanî sedî hevdanî sedî hevdanî hezarî hevdanî hezarî me got ji bo hevdana van hejmaran çi dikin li gorî sifrê wê em pêpilkê bihnokên pêpilkekê dibin li gorî sifra em bihnokê bi alî rastê dibin sifrek bi em ê pêpilkekê bibin du sifir bi em ê du pêpilka bin sê sifir bi em ê sê pêpilka bibin kan bala xwedênê vê de hejmara yekê heştê heşt bihnok du hevdanî daha em ê bihnoka xwe pêpilkekê bûya lê dibin ji ber got sifreke dibe heştê û du bihnok tê vir ji xwe bihnok dema hat vî alî tê واتەیە wê namîn em radkin encama me bi heştê û du vir sifir tam ji sedan sî û yek hevdanî dehan em dikin em ê pêpilkekê wê dibin dibe çi dibe sê tam ji dehan yek ji xwe bi sifir em dikarin wê nenivîsin jî dibe sê tam ji dehan yek hal vir ceme hevdanî sedî dikin em ê wê du pêpilka wê bibin wê wer vê deke bihnoka me wê bibe 451 tam ji dehan sê vir dîsam hevdanî sedî dikin bala xwe bidênê her sifrek bi pêpilkekê re destpêkê bihnok tê vê de encama me dibe du li vir sifrek ma û pêpilk nemalmê çi bikin me wê sifrê encamê binivîsin dibe bîst bala xwe dênê destpêkê wexta deh baya ger deh baya wê bihnoka me bihata vir bihnok nedima lê ceme sed e ev sifir bi vê pêpilkê re çû pêpilk nema û hîn sifir maye ew sifir me çi kir me di encamê dinivîsan encama me bû bîst em werin ser vê de vir ceme sî û yek tam ji sedan çil û pênc hevdanî hezarî ceme li vir di pêpilkin û li vir sê sifirin du sifir bi du pêpilkar diri du sifir bi du pêpilkar diri sifrek dibîne em wê di encamê dinivîsin baden vê dem bala xwedênê dibe sî û yek sê hezar û sed û çil û pênc 3145 dema em hevdanî sedî dikin bes li vir sifrek dimîne ew sifir em çi dikin em di encamê dinivîsin dibe 31405 em werin ser ya dawî ceme pêpilkek û sê sifirin pêpilkek û sê sifirin sifrek bi vê pêpilkê diri dibe neh sifrek bi vê pêpilkê diri dibe neh ceme du sifir dimînin em ê her du sifra jî di encamê binivîsin em ê her du sifra jî di encamê binivîsin û lo encam ceme dibe çi dibe neh sid ev ji bo çareserkirina hîndariya sî û heşt min xwendekarên hêja bi hêvî min bersivê we hemû rast bûn vî awayî jî em bersivê pirsên xwe bi dawî dikin spas ji bo temaşekirinê bimînin kêf û xweşiyê de